Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkabsat. Isu asikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo ak. Tay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod da pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung matanarigat ti panagbiag tayo. No diyang agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumaagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anyat trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybayan ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay. Di mo't agawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron. Ading. Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan samatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abay-bayan? Ading ko. Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardeng akon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalan. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kaninninong ko. Ta isirrak na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na, sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangendeng mo, wan? Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla kuma, siya akong timang paadal kada kayo. Nagrigat tumutagda pa nagbihag. Saan abali, lola? Dadda ka asi ti Diyos. Idaw-dawat ko. Asapay la kuma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wen, apok, di ka madanagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan ti agdayaw kan ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki di. Ta inawat da nga agtrabaho dito'y construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga agtrabaho. Tapno agnanayon na ito'y trabaho. Sapay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni, windaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim ah. Masapol nga min alalay nga agtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho ah. Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo. Yes, man! Arak mampay dito eh. Pare, awan kortoton. Agawin ton. Utangan ta. Mapalin mo. Siguro pare. Ay, saan na mapalin, pare? Basta ikandak iti arak. Aguluan ito eh. Nudidak ikan iti arak. Arak pa'y ko na! Manong, kayat mo tamasahin ka?
Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka mabambannog. Pagrebengak day ta, kasmanong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyamanak manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikid di panagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak moten, ading ko. Lagi ka na lang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi. Babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikangkan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya kay barkaw. Umaya kag singirain. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas tabat lang. Nayo na ko, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kay itong bigat. Nawan pa'y lang. Nayo na ko, 10% na. Nawatam? Sige, tata. Tagdis kitarak. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito eh. So nga sumurot kan kanyak. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time ak. Adtoy. Ikang ka iti paon na bayad. Awata mo. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da ito eh. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan lugan ti sumaruno ang gatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kayat tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Nagkasapulan ka iti kwarta. Singsingirandakan. Diyak kayat tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamukha nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga, di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng ganday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Ta naggapumutla iti dakas dagi chay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No naggapumot iti dakas awagas. Wun tirumbeng nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Aggararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso ta sino man nga agkamang kankwan apo. Pasensya ka na ding Saan ka maigatangan iti naima sa sidaan? Okay laang manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak, kat makatrabaho ak. Aginanakan tumagtan manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons-construction? Aginanakan ton. Agyaman ading ko. Ngam, ubingak pa eh. Di na kumamot paginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho aginggat ka ba ilak? Dagitinto pa'y senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan.
Agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmet ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirigat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Ay, agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldok. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Tain doon sumaron na asweldok. Isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kayat. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahiking ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niyak? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan mo't akayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasingpot na talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwana. Basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na itibiyag. Wen nga rod, Lola. Patpatgag-unay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami. Isupay yung tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag gayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon kano amabartak. Ay, una yan ti amayo. Diyak kaya tagi mula iti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapo iti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumbang. Sana nasaya at agimulay ti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. No adadag iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti riknam. Imbis aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Saanin ading? Uri awan adal kon. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpos ka mat iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kaya't asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di. Para itinapinta sa masakbayam. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak ang nakaadal. Nalaingak adumiskarte iti biyag, ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Ibagayo ti imbagak, barang da kayo ti denggan na. Sige, makaamu ka nga rod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Saan ni Jenny tagastos? Siyak, apok. Anya? Ni, pangalaan nyo kung may tikwar tayo, Lola. Insalda kung tibas si tasular ko iti probinsya. Dayjay ti pagadal mo, apok. Ha? Solaryo, unayo. Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laeng. Insalda kung tapno ada pagadal mo. Apay nga insaldayo nga Sayang Lola. Sana masayang, tapagadal mo nga rod ti kwarta. Isungagin roll kan, taaddan aramate makwarta. Apaw! Oh, adtoy, Lola.
Da kayo ti mangyawat iti kwarta apang enroll ni Manong. Sige, apo. Naimbag ta na mati ni Manong nga dadagayo iti probinsya, Lola. Huwag nga raw. Ay na, ay, agul-ulbudtan, apo. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na teraramidan tayo, Lola. Ay, Basta da kayo ti pangtadak iti kwarta. Takampay iti, da kayo ti pagkapuan ti gastusin ni Manong agiskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny, mabit man lang ading ko. Malmal kabmat ta sapatos mo. Ha? Ay, awan, ngam, natibkar pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamot din ading ko. Gumatang kamot ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamot ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa nga usaran da ito eh. Sige, mapanakon. nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan, Lola. Talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang amin kan kaapok. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, apok. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan, Lola. Nakaragrag sakak. Kit agyaman ak unay kada kayo. Hawanan yaman na, apok. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kayat yu asida na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidaan tayo, Lola. Pinanawad na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito alugar. Papos ko lang kung terupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko ma, tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikudan ti panang baybay akadakwada. Isagana ko nagiti gargaret ko. Tagsubli ako niti poder, dagiti anak ko. Pag naakon ti mapanigi palengke, taas si degmat. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana palit na pasalog mo dahito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahito nga. Agturungan ito eh! Lola, mabanang ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intaray da ka na di ospital. Anya, tapay. Anat na pasama kay Jacob Shatbaw. Nadungpar ka na itilugan, bayat ti panagnanay di salog ang kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya! Manong, agring ka pa nga asim. Saan ka po yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nagmalainuray. Pagawanan na ko ba? Itak lang agpakita ka na kayo. Marco, anak ko. Iba't patang kauray. Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing patunay ang kabsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko.
Pagkawanan na kumapat. Gano'n tinagkurangan ka na kayo, iti kapsat mo. At tuyak ka kidaw, iti pambakawan. Jenny, anak ko, kapalyan. Diyak pulos ni Namnama, kastigayam ti masang putang. Anak ko. Biyag, di tao. Aw, at tinatengin sa anak-anak ko. Imbaglasan nyo nagatgatangin ni Jay Syudad. Agyaman kami, tatang. Pasensya kayo na, dahil lang ti may pabalon ko kada kayaw. Diyak pa'y mga minaala titangdan ko anak iraap. Ayos lang ang tatang. Sana bali. At dapay mo't nabati ang kwartami kini ading ko. Kano adda ba kanting oras ni, mapan kami maki-extra iji resort. Mapan kami Mapan kami maki-extra nga aginaw iji restaurant. Alagan anos kayo anak ko. Agagit kayo kang runadi ti amin ikaidyo ti agadal. Pagyamanak unay gaputa amuyo at tulungan ti bagbagiyaw. Wen tatang, kabaulan mi mutten tagsapol iti kwarta. Saan mutten anaskan nga ipabaklay mi amin kada kayo ti gastusan mi? Ay nagyaman ako na anak, takasta ti panagpampanunot yaw nga anak ko. Nay, papanan niyo, Carol, Joy. Agpasyudad kami, Auntie Tonya. Adda nga min klase mi inton bigat. Kasta, aywan gayam. Agawid kayo kadiinton umay alawas. Ha? Apay, Auntie? Birthday ti anak ko, ni Mirna. Ah, kasta ka di? Ay, pasensya kayon, Auntie. Ngamsaan kami ang makaawid. Ay, awan nga minagugas iti pinggan. Kan agis-is iti kaldero no saan kayo ang makaawid. Ha? Ikagumaan yun to kumati agawid. Tada kayo lang tinamnamaak nga agugas iti pinggan. Amoy umat asaan anairwam dagiti anak ko iti kakasta trabaho. Naimbag kada kayo tanairwam kayo iti kasta trabaho. Tadita lang amin ti kay batugan nyo. Unayin tikas tiya pa nagsasao ni Auntie Tonya, manang. Di mon panunutan day jay ading ko. Nukas di kababati pa nagkita na kada tayo. Awan maaramidan tayo. Tinapatag, awan dakis ngar aramidan tayo. Sa bagay matkit di manang. Kan maysa, nadalos mo ti pagtataudan ti kankanan kan us-usaran tayo. Numan pa'y kastoy amakitang tangdan talaang, kas dishwasher iti panganan. Nagsakit lang nga panunutan. Amis mo pa'y akabsat ni tatang kas jeti trato na kada tayo. Kas naa talaga ading ko. Tay ko na dangarod. Mismo akabagyam ti mangibabakan ka. Isong agadal takit di animbag. Saan aday ta ti pagsakitan tinakam ta. Addan to aldaw nga agbaliw ti panagkita da kada tayo. Basta napakumbabatay latta. Ala, umay kayon. Dagiti saan pa yanangan. Umay kailat ta mga la iti makan dito'y lamisan. Ado, ti makan. Oo, manungan ton. Mangan ka mo to na. Sige, agyamanak. Awan gayam. Pangayawan dagiti anak mo para ugas iti pinggan. Si Kanton ti aginaw kalpasan ti panangan na niya. Ha? Awan ngamin ti makasango. Makumikumbat dagiti anak ko kadagiti bisita da. Iso si kalatan ti agukas.
Nala, di ka madanagan, kakanton. Tumulong ak nga agugas inton madamdama. Narigat mo't no si kalaang tiagin now. Sapay lalaki ka. Ay, Ay, nairwan ni Manong Anton. Isa di mo pakadanagan manang huling. Ala, inawa mo dagito'y pinggan ading ko. Siya kunti agugas ka dagiti kaldero. Tapno mabiit ta amalpas, kit makaawid tamatan. O sige, Manang. Siyak dito yan. bilibak mo't kada kayo ngagkabsat Joy. Carol, Ha? bilibak iti paragtintinulong yung ngagkabsat. Agyaman kami unay, boss. Awan mo ti sabaling agtinulong no saan ada kami. Sa bagay mo't kat di kasta talaga. Sakripisyo lang tapno makaadal kayo. Amoyo, kastak mo tidi. Inananusak ti nagtrabaho kabayatan ti panagadal ko. Amin narigat kat napadasak. Ngamita, nakitak mo ti bunga dagiti rigrigat ko. Amoyo, panagkita kada kayo ngagkabsat, napintas to ti masakbayan nyo. Agyaman kami unay, boss. Sapay la ko mga rod takasta. Di nakawagan iti boss. Manong kunayolatan kanya, kading ko. Gaputa saan na dishwasher ti pangibilbilangak kada kayo. No di kat kakabsat ko. Ay na, agyaman kami at talaga, Manong. Nakasingsingpot ka kada kami. Sabado ita. Iso nga'y mayak Manong Anton. Kunak no nagawid da Joy kan Carol. Ha? Ay sanda nagawid. Ngamin adda ka no exam ni Joy ita. Kasta ka di. Apay kaday. Anya ko mati paramid mau. Nasamak ngaminan ijay likod ti balay mi. Tangdadak kumay da ngagdalos. Ay sayang. Awan damay. Apay dagijay anak ni Manong binakaruba yung ay. Awan daya. Adada, ngam sanda mata na makitangtangdan. Makitangdan da pa'y aya, no addaan da mata ni tinatalga da trabaho. Anya. Dayoy kumakan, Carol. Kan ado pa'y ngamin, jay na usar a kaldero ijay balay di kalman. Ado ngamin, dagiti gagayim ni Mirna ngay may simarungkar. Kat ne, awan agugas ka dagijay. Ha? Sika ngay Manong, kayat mo ti matangdanan, ta si kalangan ti umayag dalos ijay likod ti balay, ken agis ismutan iti kaldero. Manong Franco, saan kami pailaang makatrabaho dito restaurant inton bigat? Ha? Agawid kami ngamin ijay probinsya. Da kami kiniading ko. Sarungkaran mi kumanitatang. Ay katwa na. Awan parikot iti taading ko. Nasaya at mata na panunot yu ti agawid. Kasla nabayag adi ka nagbakbakasyon na. Wanyarad Manong. Sayang. At damot na era na apapanak no bigat. Umayak kumamat tap na mapasyar ko ti probinsyayo. Uradyalugan ko kumanti usarin tayo. Ha? Ay, kuwa Manong, umay kayong tulaangan kalpasan ti graduation ko. Uwan ngagpaiso niya. Duwalangan abulan. Agraduar ka gaya man na niya. Wan Manong. Nagbiit ti panawan ngagpaiso. Kasla ka ano lang di may kayo kiniading mo diti restaurant ko ang nag-apply kas dishwasher. Gamita, duwalangan abulan. Agraduar kan iti kina-engineer. Wan Manong, awan imposible basta agsalukag. Ken gapumat laang ititulong mo kada kami, Manong Franco. Damag kong agradwar gaya mo ni Joy aka anak ka, Mare. Amangan mat no sa bali a Joy ti bagbagam. Kasano kumamat ang makagradwar day chay? Kat nagsardang samot iti panagadal na. Gaputawan kat nga rod ti umdas abos-bosan da. Ha? Diyak lapat yan day tangay bagbagam. Ha? Para inaw dalang ijay restaurant, makagradwar da.
Oho, imposible dayta. Ay na, jakpat yan nga aggraduar ka, anak ko. Well, nga may napampanunutay. Di kay kabaila na pagturpusin nga agkabsat asisyak lang ti mangisakad. Imbag lang, tananakam kayo, anak. Ala, di kay agsangitan Ay tatang. na. Rumbang lang ang atulungan mi ti bagini. Gapot na adda edad yun. Saan yun akabailan ti agtrabaho iti nadagsan? Ay, ungayam. Nagsaritaan mi kin ni Manong Franco nga ijay tayo syudad nga agselebrar kalpasan ti graduation ko. Anya? Tatang, ken amuyo ka di? Naku na ni Manong Franco, agastos na ti amin. Ay, kastaya! Ay, nagsaya at talaga na jay abusyaw. Yaka mo no kasano ti panagyaman ko kan kuwanaga po iti kinaimbag na. Naku na pay, nga adda ka no regalo na para kanya. Itad na ka nasakbay ti graduation ko. Diyak amo no niya day chay, tatang. Ay, kastaya! Ala, mapantay yung aron amin dinton madanon ti aldaw ti graduation mo, anak ko. Tatang, awisan yun to niyan tito niya. Kastamot ng dagiti kakasinsin ko. Iti kasta, naragragsak no ad-ado tayo. Ang mga no nawaya kayon ton umay alawas to niya. Apay, Manong, adda ka diyawis mo. Kwa adamot basit pagsasangwan tayo ijay syudad. Ijay kanong amin ngag silibrar ni Joy. Joy? Anyat celebraran na? Graduara, hindi anak ko. Anya? Mangrabrabak kan samat, Manong Anton. Ay, saan? Saan na ka mangrabrabak? Pulnao ti magbagak. Isu maawis kayo amin nga umayjay. Di ka madanagan, tadamot libre a pagluganan tayo. Naibagak iti nga darigalok para kan ka. Sakbay ti graduation mo, saan ka di? Uwan Manong. Manon atawan ti panagsirsirbe yung agkabsat dito restaurant ko. Makitak ti kinasayat yo. Ken nayasidag matenterik na kada kayo. Manong. Ilakok ti restaurant itinalaka a presyo. Ha? Ilakok itinalaka ti restaurant ko kada kayo. Anya? Uwen. Ket mabalin nyo ahulugan iti binulan. Tapno saan kayo amarigatan? Agpaiso? Manong Franco? Uwen. Agnaid kami nga ni abroad. Ket ado ti mapanawa ka negosyok dito Pilipinas. Iso nga ilakok langin dito restaurant. Agyaman kami, Manong Franco. Talaga nakasingsingpat ka kada kami. Kabala mabayadan dayta. Ta saan mo't nga iso ti dakkel a restaurant. Ken isuan na lang ti panangted ko kada kayo. Ta regalo ken ka ti daduma iti panagraduar mo. Agyaman nak, Manong Franco. Ay na, congratulations, Joy! Ay, maragsakan ako unay para kan ka. Ay na, nakagraduar kan. Agyaman nak unay, nana. Ngam sa anak pa amak ko na anaan-anay nga inhinyero. Gapot taag take pa iti board exam. Ay na, amok akabaulam day ta. Iso nga itapay laeng kablawan kan. Kanay na, nagpintas mo tan na ito a restaurant. Nga oray saan nga iso ti dakkel. Dito'y kanija ibagbagada pagpapaayan nyo iding agkabsat. Una na, dito'y kami idi makitang tangdan nga agugas iti pinggan. Ang damag ko aginatang mo kano dayto yan balasang ka. Saan pa'y nana? Ngamin, saan mi pa'y anabayadan? Anya? Sikat yakin kukwa iti dayto ya restaurant. Joy? Kuanti, saan ko pa'y ako kwa? Tadyak pa'y mat nabayadan. Anya? Na, pangalam ko mga iti pagbayad mo.
Hulugak iti binulan, anti. Nasing pati sigod abos mi. Tanalakalaang ti panangilako na kanyak. Anya, Iso ano maira na nga umay kayo agpasyar dito'y syudad. Umay kayo lang dito'y restaurant. Ta dito'y kayo amangan, anti. Nagswerte mo ni Joy anya, mariton niya. Manmano ti busa kasi ti sigod nga amo da. Naggasat dagi ngagkabsatan. Naparaburan da iti bendisyon. Ay, mariton niya. Di ka mo matagtagariditan. Nakaululi mo kamutan. ha? Ay, kwa? Dala pang panunutak, mare. Ada ka di parikot mo? Ay, nalaos tibain ko iti kanaka. Nakatorpos ni Joy nga awan man la apulos tintultulong ko kankwana. Tinagtagibasit ko iti. Ngam ingkaed na tinagatal. Iso nga ita, kasta unay tibain ko, mare. Ay, Mare. Jak ninamnama kastoy ti pagpanagan na. Nakalpasan iti panagatal na. Kat adda pa yung negosyo na. Joy kanakan, umayak man. Oh, anti Tonya. Umay kayo, sumra kayo. Agyaman na kanakan. O sige, anti, agtugaw kayo. Ha? Inarakop dakmutan, anti. Pakawanan na kuma kadagiti saan anasaya at anar-aramidak iti kada kayo iti kapsat mo. Kastamatan iti amayo. Anti, Kinapudlo na. Tsaka mo, no kasanong akidawak iti pamakawan kan ka. Inturturod ko laeng. Ngamin, jak makaturog gapo iti panang tagtagibasit ko idi kada kayo. ay, ni anti mat. Awanin dayjay. Bayan tayon dayjay, tanapalabasin, anti. Kinapudno na. Pagyamanan mikit di Gaputa day ta tinagbalin akarit para kada kami iti kabsat ko. Tapno igaed mi ti agadal. Pakawanan na kanakan. Imbes at tulungan kayo akakanakak. Saan? Gaputa kas taunay ti panang tagtagibasit ko kada kayo. Katagyaman ako, nay. Tay tilaksit ti kinadakas ko nga antiyo. Nasaya at kayo latta kanyak. Wan anti, gapot na awan mo ti magunod mi, no bilang tagibales kami. Kan saan anasaya at dayjay. Kat agyaman kami unay kinitatang. Gapot na pinadakkel na kami itinasaya at asursuro. Huwag, katsapay ko ma. Taday ta kinasaya at yu ti balunan nyo akanayon sa dinuman ti papanan nyo. Kan anyaman dagiti mapagtengyo iti biyag. Wan anti, kat agyaman ak unay iti palagipyo. Awan kayam kaanakan. Gaputa mabainak nga masidagkan ka iti restaurant. Dito'y kun nga iba ka. Kablaawan ka itinaragsak apa nagturpos mo. Biyag. Di tao. Naimbag nga oras mo, Manang Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, ng busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di Manang? Apay, anyat masapul mo iti kapsat ko. Sarong kara ko Manang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uraya mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulungak langan Manang. Ay sanan. Kabaalan na dayjay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Ngarod Manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsango iti sa nga ili, Rico. Ala, mapankan. Tagluto akpay.
Manaktakaw na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na ma. Wano pa kaya asawam to. Panunutam, ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, Pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasaway ti pada tayo ang marigrigat. Kita am ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti ka anakam. Manang, Napintas ka ading ko. Ado dagiti agar-aram kan ka. Iso asa na tilak aklunam dita ha. Kita am tay maipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilim ka dagiti agar-aram kan ka. Kwa manang. Nuawan pa'y siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti pilyam. Napintas so ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusayan na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso adanggan nak, Romana. Andrea, apay ngay naknakamam jadem. Bayam ngay so tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutat tatang. Kaya't yung arod ang maitulad kanyak, padak ang marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kaslak latakong ang naganak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito'y, kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan matla taurnong. Mapan amin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay, kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ka. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ni Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo akabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay di kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurdiya. Ay na, awanin na namon anak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan Takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot. Anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Adda ni Romana? Aywan! Adda Mario. Sige, sumunod ka. Umay ka. Agi manang manang. Ay na, motor mo daytan nakaparada ti tarwar, Mario. Un manang. Kagat-gatan kulay din namin sa nakalman. Aya! Wow! Nagpintasan? Nangina daytan niya. Una. Nasuro ka 100,000 data. Wow! Nagninamatan? Huwag gayam, anyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Sanan manang. Kalkalpas ko nagmerienda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod ka. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko dyan nakasakay tinwa nga nagsardang iti batog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarungkaran Ay ka, mayat mo ti service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita? Nuang ti service na? Dinto ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo di service na tatang. Wanang nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. Anwam ta kinagagat no awan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na tatang. Iso tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay sang anak ko naman. Ay ka, depende ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana. Narigat mayat no diktaran ta diyade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo
Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Period. Manang, niriko ko matikayat ko. Iso ngamin ti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklunam. Dakas ka kanyak maipilit mo ti kayat mo, Romana. Manang, Ibagbagak lang aro ti pagsayata mon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. ha? Naimbag ni Mario tan nalawat ti dagana. Di kan to agrigat ti tipuder na, Romana. Iso taklunam. Basta de mo ni Rico. Tawan na pinta sa masakbayam kan kwa na. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ani Mario ti aklunak. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar aram ken kanak ko. Niriko kumaangam saan mo't akayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamot? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Tamok at tinapinta sa masakbayag ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo na makidin na ka di mo ay ayatan. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makaamuka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana. Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang, agtulnog ka kanya kamanang mo. Tamas amok ti bagbagak ngam sika. Ado ti experience ko ngam sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay, ikasar na ka. Awan mo't ibagbaga na akasta Manang. Ne, apay ngay, dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya nga iti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Wento, Manang. Intun masangom Tani, busy apay nga minita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Ti ka dinalawa adaga na ipatawid kan ka? Ako, saan Manang? Ada sa bali apaka kumikumat. Ang no kayat ni Romana, yawid ko rin di balay. Akat mabalin latamit Mario. Total agasawa kayon tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga nan, Rico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak pa'y mabisin. Ay na, madlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y mata nagkasar Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon. Takas ka ti kayat na. Impakada ng kanyak dayta. Nasaysaya at matlang nagnaad ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikat im asawa ng to. Ha? Imbagakmatan ka ni tatang dayta. Impakada kan kwa na. Isong awanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana na urnos. Manipod pimanaw ti babaunan dito Sana na urnos ti balay, Romana. Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy Mario. Agyaman na ka. Nagrigat gantag may sang agbibiyag. Iso nasayat, may tayo manugot ka na makidin na kanyak. Addan kadwag dito balay nga patawid kanyak, dagiti dadakkel ko. Mario,
Agriing kan, aldawan. Alas 10 ni tagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko namang ur-ura iti panagriing mo. Buwangon kan Matulog ka pa eh. Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala? Inturog namanan. Agpagapas kay samat din, tata. Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangdanak nga gapas. Siya kong tata. Awan mo trabaho no bigat. Ay, nalpasin aya, tay pakitang tangdanam ije daya. Kalkalpas na di kalmon, tata. Ay, sige man nga ron barok. Ay, naimbaglaagin tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin. Jack ngamin kaya ti mabakante. Tasayang ti aldaw, tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ah? Ay kat. Para iti masakbayak to, tata. No kayat mo, Mario, dakamin ka nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo sa matamasango nga si kasuhan ading ko? Talaga saan manang? Masalutak nga agubra iti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige ha. Da kayo ti makamo, manang Andrea. Sayang tinalawa at alon na tadi na mo't amu asukayon anak kaw. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Ah, Mangted kamin tulay tibingay na ninto nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. ay paabangan na. Awang mo timbaga na kas tatatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kamin tulay tibas si tabingay nan Nanang, adabang ang adaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amuti gayem ko, nanang. Anya? Ay na. Nalawa adaga day jay, nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga na nga abang day jay, nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagasmikan ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may iti kwarta na ngay. Kat awan mo trabaho na, tatang. Kan nagsadot. At dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida. Siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko, tatang. Aniya, anak kaw. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kay mga nagkasar? Saan pa naladaw ti amin anak kaw? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso anasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin at ibagbagayo. Nang runa kat aginawa kon. Ay, kastaya. Ay na, anadam nga ron ti bagim anak kaw. Di ka o nagbambanaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talag tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka ti agbalintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak ngagtrabaho iti daga. Tawan mo, inailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga minin, Barok. Wento, tata. Dumteng tulat taday ta. Sige, tata, labsan kayo pa eh. Tainak pa iji uma. Sige lang, Barok. Ay, nagkagat day ta, Barok. Awan ngagpay sudagan na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpur diya. Kanadap abangan na daga. Kat iso itaan ti pagapapitan na iti adu amula. Ay sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kaw ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapuno nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo't amang sukay. Iso nga awan mula sirbina.
Anak ko, ananum jado nga urnong mo no di kamot mga sawa. Mga sawak to no masara ka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, nipay laruman na tilinaon ti puso. Ah, Agpudno ka man kanyak. ni nanang tilay bagpagana. Saan mo ta? Ay na, ano bilang pudno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, dadanasawa na. Di kan mang namnamakan kwa na, anak ko. Agsapsako lang iti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko. Nay, apay nga ilako Mario. Sayang Ada pangaramatak iti kwartari ko. Kaya nandiyak matla pa kay ranulon da jay. Tadi mat mangmangtad iti bingay ko da jay manang Andrea. Bukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wanri ko, iso nga ilako ko. Gatanga mon. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatanga ko. Oh, imposible nga awan kwarta Rico. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang ina ti balor da jay atalon mo. Diyak ka bala nagatangan Mario. Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang ina ti panangila ko. Nalakalayan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwartak. Anya, ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga rod ang mga abak ka. Pag negosyo talaangan, taoras siya ti mga sikaso. Saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta? Mabayag nga umado ti kwarta dita? Nay, apay nga asublatam ti daga, kat da kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Ay, saan mo ta kasta Ipakadayo pa'y mat nga umuna saan na kasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatak ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanagnak anagatang ko da jay. No apay mat ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana Unay matan. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya? Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka dayta Saan kay matkid diya nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo't tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaop ka din? Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Una, manang. Day talagayam. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. May bayamon day dya, Mario. Di mo sublian day dya tao. Talaga jak kayatan manang. Ngamin, kanayo ng ti panagapami. Sige, inta nga ron makitangdan nga agraw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo mat manang. Kababain. Pagbainam ko ma. Kad sikatiin, nagpatpatayan day dya Rico ide. Baka isuasan na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anyat amom ngay. Iso ang nagaramanan kan ka. Wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manjak, nakababain day tang ibagbaga manang. Ay na. Managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan iso asyak lang ti umay makipurdiya, Nay, apay ngay. Anyat pagbainan na manang. Ay, jak man mo ngam, makonkonsensyan samat, gapu iti panang paay na kan ka idi. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti rumbang pagbainan na.
Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuan naman. Narigat mo ta, no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo ta mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sika ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Ah. Nawayaman ng kabsat ko, Rico. Mabalin mahit nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday, chay. Kwa, andamot nobya kon, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Mawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak no awan pay. Adan manang. Ipasyar ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken ma'am amuyo akakalugar. Anya ngay. Di na bainan ka, Andrea. Tatang. Naitaka nga main. Sikat tinang irobo iti kabsat mau. Pinilit mo na kay asawa ko ni Mariaw. Anya ngay tinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di da nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. Tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Naturturay pa yung siyak. Iso ti makakaadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at amin ngay bagbagana. Sorry, tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adim ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya? Sorry, ading ko Pasensya, anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko mutla ang tinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat, adu ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo kat mga barwanan tayo. Wana ading ko, kat ikarik. Jakon pakibiyangan danyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan a robot day takabsat mo. Basta dikdik taramlatan. Adamit bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit day ta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uhan, tatang.